أزول 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 حسين حسين غلط ولا ألو سلاكن صافا الحمد لله سلاكن نورمالمون قرب شوية لو ميكرو هناك صافا غير طرف صافا. Eh bah, Enfin, on est content avec la victoire de la GSK. Absolument, oui. Effectivement, ça fait plaisir de voir la GSK surtout avec le score à Galmagia. Absolument. Du coup, j'espère va continuer dans cette lancée. Oui. Mais il faut pas tomber dans l'euphorie, il faut dire la vérité. Monastir, c'était pas l'équipe l'année dernière. Hein. Ah oui. C'est une équipe en vérité moyenne. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège ni de l'euphorie. On a battu Monastir chez eux 3-0, donc ça y est. On se voit comme des champions. Du coup, il faut qu'on reste calme. Bon, c'est un excellent résultat. Oui. Ça pose le moral pour la continuité. Mais sachant, il faut dire que Monastir, c'est pas une équipe, c'est pas un foot de lumière. Oui, oui. Il n'est pas vraiment. C'est une équipe moyenne. C'est une équipe moyenne, on l'a gagné, c'est bien, c'est ça qu'il fallait faire. Maintenant, on doit gérer le retour parce que l'essentiel c'est de passer au pool. Et du coup, il ne faut pas oublier le championnat. Sachant on a 10 jours, je crois 10 jours. Et du coup, maintenant, il faut savoir gérer l'effectif parce que la fraîcheur physique, c'est important. Oui. On a quand même un effectif relativement acceptable dans un premier temps pour jouer jusqu'au pool. Peut-être au mercato, on va prendre une ou deux recrues de haut niveau pourquoi pas espérer décrocher la 8e étoile, Coupe africaine. Bien sûr, Inch'Allah. Voilà. En tout cas, c'est bien, donc il y a un état d'esprit agréable et on a vu nos chers supporters qui sont déplacés en Tunisie quand même, chapeau. La Aqwan, vraiment, c'est un faris. C'est notre fierté, c'est notre âme. Oui. Que nous faisons bien la GSK, ça ne colle pas. Donc, c'est emparé, c'est dans le sang, c'est culturel, c'est identitaire, c'est tout, c'est un enfant. Et du coup, on a besoin de cette GSK. J'espère que, voilà, on va la laisser travailler. Mais je trouve qu'ils sont sur la bonne voie. Donc, voilà. Et ils progressent. Bon, on a démarré mal le championnat, il faut le dire. Oui. Mais on sent qu'il y a de la progression, il y a un travail qui se fait, donc faisons confiance à cette équipe. Et j'espère qu'il n'y aura que du bonheur. Inch'Allah, دايما نتمنى. فوالا. هذا كان هو منستير تسن كلاسيون هكا كيتورا دوكم كان ويس 4 تلغوغان تونس 17 نقيضين تربح 4 مليليين تخدم 5 لي ماتش نول وتخسر اوكين ديفيت منستير تبوي 9 لي بوت بوينا سيد 4 لي بوت دونك كومام الى زعما كيصغروا الساكنين جي اس كات في الخيط مليح. Bon, la GSK il était en force, à la fraîcheur physique, elle a bien négocié son match. Il a aussi le schéma tactique qui était intéressant, les changements gagnants, il faut dire, oui, Dynamo, c'est une faible équipe, c'est une équipe par rapport à l'année dernière, non. Selon les commentateurs tunisiens et tout, c'est pas l'équipe mais voilà, donc on a gagné, c'est bien gagné Monastir. Absolument. Eh ben, Inch'Allah, كثيرا سويت سوال النغم. الو يكوبي واحد الحسين يروح داين
الو 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 وي سود يسولن النظام يكشما يدي لا لين وي وي خاطر غير شويه هذا الشاهد زعما maintenant il faut vision il faut aller dans l'optique alors dans les poules et dans les poules on va confronter des équipes de haut niveau absolument il ne faut pas tomber dans l'euphorie déjà chaque groupe c'est un championnat. Oui, donc il faut qu'on se concentre, il faut qu'on travaille, et alors c'est là des recrues. Les poules, c'est au moins 2 éléments de haut niveau. Absolument. 2, c'est voilà, et puis avec le travail, moi je sens qu'il y a moyen de décrocher la Ligue Champion. Inch'Allah. Pourquoi pas? Il faut être positif. Oui. Quand même, on a les moyens, on a un niveau, on a les joueurs, on a le stade, on a les supporters. Absolument. Il suffit de travailler. Il n'y a pas de raison. Il n'y a que le travail qui paye. Tu vois, ils ont bien préparé le match contre Monastir et ils ont décroché. C'est une question de préparation, de sérieux, il n'y a pas de raison. Mais c'est juste à l'épaule, on a besoin quand même 2 éléments de haut niveau. L'équipe, voilà, donc 2 éléments, pas plus, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne décroche pas l'étoile africaine. تنميتك يا حسين ميرسي بوكو من السولو بليزير بون سواري صاحب سلامة صاحب تنميتي حسين يدي السولن لو يدي السولن قبل سكوبي لا كومونيكاسيون واحدة صاحب سي فري زميرا لو بورتابل هذه سوبورتي دو كومونيكاسيون اختار سو بورتابل يجي جوافا وليد يساوي النيميرو النت مزمر ما تسولهم سفايبر ما راكم نسشمط ديريكتمون اداويم اول غاف تمليليس امشي دلاد وين يتراجون لاجي اسكا اصوات ورون سوى الغرون ما تفهم هذا السولم ما تفهم هذا الكيميس زول تاكيني يدي ساوين غاف تمليليت يدي لان دي تونس مم السيستم ينو هذاني بدا يتبروكي الو ونسا الطلالة ونسا ودي السوالن الو أزول أنواع كيف كمل سيفوني كمل تبوني لا سلامك كمل أمتي تصير الصبا الله يسلمك والله أنا بس كمل سيغور لله ما شنو نبوني بلا سلامك خيار الناس لا يعزك يعطيك صحة ليش برا فوق السولة تبعك ميم لاني باسي ميم لا 12 ans en arrière تبعك سوى هكذا شاك فوا
الماتش كي المونستير قلنا غادي كان واحد القرب عزيزنا صافي ان كرون بليزير وي ليكيب الى افونس فريمون لكن يبغوا اللي يخش يطيح على طاقه لكن محيوس بلاني مي بون نحوس شويه نحوس لكن يبغوا اللي محيوس يترونبلاسي راه عقلي شنو هي هو قطر وي معنا والله العظيم كان بليزير اسبيرا جوب بيان جوب بونور نسعى بون ستاد نسعى لي سيبورتور هو سي كي لي سيبورتور رحنا لتونس ولا يروح والله فريمون صافي بليزير ما نتوالي ذاكني فريمون صافي كي نقلت على بغيت تولي غادي فيديو دي بلاطو تيلي تونيزيان اشقارن داير يا بلاطو اثنين جورناليست ناس فرانشمون الناس دايرين عبد الجزائر الناس فريمون خساره 3-0 لوجيك الناس مدنا 1000 بيي ومن بعد 2500 ومن بعد ناس 1500 الناس بعد الطريقه من الفرق عندهم مونستير ولا بصح نقل الجهه التونسيه وخوانا راه تقرا بون يعني جاتك شو من فاطلنا ولا فضح الدعوه صحاب الجهاز كاع يعمل السطاد امك نوثني ديالنا وشي من راه سي با نورمال المونستير شفقت بعد 150 كيلومتر انا كنضرب انا كل باريزون نكون نجيب بليده بليده باريزون ايه لا تاكسي 150 كيلومتر ورحنا راه شوف رحنا في نفرج الماتش لو كوتيني الميليو سي لي بوا الكوتي فاصله الكاميرا في الفيد ايه ولاش لكن خارجين بالجد اسكا سيبورتر هذا هو الفرق الشطح الانتيرا باسكو الجندر كونتيني انا زيك برمي نوفمبر ما داز ديال كونتيني لوبيتال انا ترى فاسو العندنا نتابع كان كتعطى تزادر لاكسيون مش ولا سيبورت على التلفزيون وي لما كانت عقده فرحه بندل برمي نوفمبر جاي شنو صنيع برمي نوفمبر شكلك انت زوجو طبعا على طبعا كلهم مدة الجرج مكسر الكوتيني لوبيتال زوجو زوجو وي بشو مكسور هذا كورنر الكوتيني على لونترون ستاد وتولي والو ابسوليومون تولي والو سينا بصح كنيز انت برا سكين سي بطل جاسكا لا فيرجن عادي سلام مليح على ما تنسى ترى الله يبارك علي اجورا سي بطل دي السهوله اللي تنترها تكون من نظر سمعت ولا الماتش طالع ابسوليومون العرس كاس فرحنا الله يبارك الحمد لله العرب ميري أربعة ميري تنقلش القبيلة ميري ميري جاس كدوها ميري فرحة غرام بيان سور فرحنا كلاش الدنيا فهمش ما تسمح لي وي الفرح داين العالي الدنيا فهمش لي ما تسمح لي لكن كنا نفرحوا بواجهين الله يباركم ان شاء الله كان كيجيو نفرحوا بواجهين تولى الثمره اللي خذ من ذاكيني ولا سي فريمون كيك شوز دو فورميدابل ils l'ont bien organisé même les joueurs ils ont joué le jeu مرة ندنا بالك وقبلنا راه même les joueurs ils ont joué le jeu شطحان فرحان سي فورميدابل عندنا من بالك اللي بدا تاعنا تاكويز الشيني لي كرون جوار لا كرون بريطانيا ياخذوا لها الشطح هذا من بي لا كوب دو موند كاين تاكو تخدم راه الصالة خطير
بصح لي جوار كان يسعى اكسبيريونس سنين لعبن ديجا صدي ديجا طرومات طرومات يديجي ولا لاكاي ولا لوتيل ولا البيبليك ولا الفيرا ولا لي فامي جوار راح نسير اوروبا سي الانجليز سي كلنا كيلعب هاد القناة يزوجو يا دي فامي يا دي فيي دي كوبل لو فامي اللي تديما اللي كاينين ولا غادي الانترنت جو سي با سي مروبا بان صار ماكينيا لا طومالي دي وهران لي جوار لي فامي سي بداو عتيزوجو ولا غير فامي ان جوار يتشجع مالا تبغي راك تشجع الفايبر ولا سي اليوتيوب. Ils ont fait un live pendant le match. La Somalie, on est à Tizi Ouzou, on attend le prochain match pour assister au match tel joueur parce qu'on ne peut pas y aller. On préfère les Tizi Ouzou. c'est-à-dire يوهران بالك مازال استعيف ماشي دا استعيف كان يشبه ربي تسكوكرون دي هنا لا سوسيتي الي بلو فيولونت دي هنا طونديس كذا كاين غورنا تصور باني مرة رحنا روبالو رحنا باش ناغ هذو قمال ذاي في الدنيا ميم لي جوار يمدني ولكن لي جوار ناكو يدنوثي شطحن ولا تنشطحن ذكوينات سي باسكو يزون ليسبري الجيريان امر ليسبري فدت ذينا لونجلتير نادوينات نو كينيو وشطحارة باوني دلا كوب مي هنيوتي نعبر لا كاليفيكاسيون راح تصراحة نكوني ذاكي ميم لي جوار يسو ادابتي خاص عايشين يتمورا من برا توران يتمورا برا مي خلن فهمن لو سونس تمور ثنسن امشي لقد الحون ما يلاقى فرحا دو بوبليك الشرحن يدس سا ما في بليزير نكيني مثل ولا هكذا فوالا وصلنا ما ننسى ادخل معاك كومنتير ابلود تعتبر افلك بالك انا نصور انا بالك بيساوي لك كثير كي نفتح كي تسوي شرقي جديد وانا كني شرقي يجي فاميليا سي ان كوبل فرانكو الجيريان بير اي مير de la Belgique la région Liège la banlieue belge imagine بالعلم il a fait service militaire du Zaïre à ce 18 ans quand il a 26 ans il a 27 ans c'est un joueur de foot il a de l'équipe nationale du Zaïre voilà d'ailleurs c'est incroyable يخدم السيرفيس ميليتير في الجزائر هذا كان براني سام براكني شرقي نيميرو 4 يسعى بالعمري توسع نيميرو 4 ولا ما خدم السيرفيس ميليتير في الجزائر والله يعني يدنا ليكيب ناسيونال الله يبارك هذا الجياسكا وي c'est un plaisir والله ان شاء الله نكملنا كاين ان شاء الله نكملنا باقي العالم دين بون شوت اكيد سكساكا شي نقلك ما فيرتي زوجو سانتي زوجو ديالك نادي وي اسكو انا كنين ولا ولا افون ماتش يا ابري ماتش اسكو لا بروبروتين les couleurs, ça existe. Journal, أكيد يعني لا بروبرتي ذاك اللي تيزوزو سي فري يا دي زون دروا عندها إلا الوساخ يساكيمول ذا استهزئ ذا نرد هنا نسغورس ذا يفر ومكانني إلى رياف التمدينت سي فري يتسلي الوسخة كاين يتسلي الوسخ وزديك ترى مثل ما التمدينت ذاكيني لو سونتر فيل عندها زدغا عندها خدمة كال ديريكت كيني زديه جلوبالمون زديه مي لاني مخوان ولاش شي يصفن كومبليتمون مي
globalement فلا تصدق il y a plus que ça بدأ نتكرر لي بلاص خدمنا يجيكن يا داروز هدا في الداروز خاص لا ويدي تنتي تكسن تساوي نتنت مي ce qu'il ne devait pas faire normalement, mais à toi les les roses, c'est fleuri. Attention, لأن شار تيك توك ينقل نسمو عند السعيد روح تشوف مدينة تسوي هكا هكا لي زيماج سمعت لي بيل زيماج نتيزوزو سي با بور فان كونتر بوا بارابور لي زيماج تساوي كرا سي بور دير بلي كومام اليا دي زوندروا شبحان لان الحوايج شبحان لان كرا ذاكيني غورنا سي دي كوميرسون وغنت تساوي ندمان وين يبغى دي سوامان هذا يروح دي سوف غمانات يقوم سي دو بتيت فونتان هكاكيا il y a de bonnes choses نسوالي هكاكيا بيان سور إلا وين نديرين إلا وين الرياف فوالا ولا لابد يعني خاطر فاجات الماتش فاجات بيان سبور افون الماتش تكماسيني ثني اتريزر على لونطري في لونطري تلفزيون سي بادكوف فرانشمون بادكوف لا ميري انا الكرومبور فرامي قريب من لوبيتال سي توب الله يبارك فوالا ابرا شحال سي دو توب الله يبارك الله يبارك واش انا نقدروا نروبروشي كشيني ما معليش نعم ما كنت نروبروشي كشيني ما معليش سورتو مثلا كيمياء ورتساقواد ورتتاكا بور ديفاماسيون والفا تيزوي لا خاطر كشيني سميتو جاس كذا برمي نوفمبر نسيت ذاك كارا صافي كذا ذاك وي سي تروحوا سي الكرا دي فات خدموا بالانترفيو دي فات ساسيستا دي كونفيرونس دو برايس ميثورا ما يركزنا عليه ليش ولا شيء أكل ولا Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Ce qui est vrai, c'est je me suis mis au retard شوية. غير السبات اقوى السبات سي كو ميم فيزيكمون زمير غيرها ديجا سميتو روحو للسطاد حضر لي ماتش لا كوب دافريك سميلا سورتو لا بيريود شريف ملال خدمه اون بون بارتي ديالنا مير الخدمه تسطفا اون ميتون لا دوزيام ميتون تفراد تروحوا تبع سياكيني لو ريست دي رونكونتر باسكو وزمير غالا خاطر ما ديالو سمي هذا ديالو الناس quelqu'un de vieux il est vieux ذا شو on a toujours les ressources nécessaires pour faire un travail d'information تورين كيني تفكر لي ريزولتا الجماعه j'ai toute une كيس قارن شنو زيكا سيدي تصغر داك لي جورنو خدمنا لا لين دي جورنو اون ايميسيون لا لين دي جورنو كومبيتيسيون هاد صافي دوكا قررنا باش ديماركن دي لي جورنو تسوى لا روفي دو بريس نو جي لانتونسيون دو روبروندر شويه زمرات خدمه عندها تسوي هكا لي سوبورتور ثني تسقسايا غاديني راهي نسن سورتو افون لي ماتش بعد يعني
تشكين وعان وفاتيون يحمل مليح لا جيسكا اسيد نستقسي كم ابري ذاك استقصا ديون وحبيبنا ذاكيني ديك مارشي قناص عمر يناد الحوايج العاليه غاف لا جيسكا يناد لا كوب دافريك لا كوبا كاين لا ليغ دي شامبيون يناد المحل تساوي يناد تعوض فينال يناد غارونتي تعوض فينال استمبروس تكري خم يناد وايض يناد لا جيسكا غاسكو ساكين تروح سلاخن يناد تفكتم زواروت يتلغوها نغلا دوزيام يناد اسماء ديال واسنو غالدغور هذا نهضر الناس خلاص رونديفو بري اكيد تسقسي بارابور التكنيك اللي كنتي نهار التكنيك اللي حملها جياسكا اسكو ساعد يلعب اكثر باش يمسك من روح مكني يروح يسمي يروح على قطر بركان اسكو ساعد نلعب بركان سيتن وابوينت ونلعب ستيفان بوستنس أكيد يلعب على بلجيك يروح على بلجيك يلعب شامبيونات بلجيك نقالته وين الشامبيونات بلجيك أنا يروح على بلجيك يلعب على بلجيك بركان خطأ يروح على قطر لا بركان يروح على بركان وما كشوش يتوقفوا وين يروح على قطر إيفان سيتي روس يروح على الشامبيونات بلجيك وي لو روس نيا ليش يلعب الشامبيونات بلجيك غير ما طبعا ولا ناس ارتمورتي ناس ارتمورتي ما شاء الله بلجيك يروح مرتيش ليكيب نيموريس على كونترو زيد على بلجيك يكون فاسي غير يلعب الشامبيونات بلجيك يلعب على بلجيك شوف عندنا وانا نفهم نروح يعطيني في قربي ان شاء الله عندنا زوج جاسكا تلعب بركان ايفان على بوينت وي دو ايفان يتراطي بركاني ضربو شري نبيت اسكو ساكن ود محيوس يلعب انا راسات 5 الموبيليس معليش يا با بروبليم والله انا سير لا بوينت مسعود بني يلعب شو مكاري البونت وانتي غوش دروات صراحه سي بوينت وي نخش تحت بوينت نخش لا بوينت محيوس يلعب مي شدنا محيوس نشدنا والله يلعب شدنا ثلاثه نورنا ان شاء الله هذه ان شاء الله هي خاص بليله هذا نورنا معناها محيوس واحد كان لا بوينت دايره الفاز عمل بليسا الفاز بيان سور ساكن خمام بون ماتش ان شاء الله غادي يوفق ربي ترى تسع الحوايج كاين الحوايج اون بو سافوار يجمع الحال غادي ريوسي لا جي اس كا كني ما يروح الى جي اس كا غادي ريوسي عند النظام سي كوم سا حوايج الفوتبول سي كوم سا تنمرتي كمان تنمير مزامد وبعضنا هادشي ولنا تنمير اسمحوا لي عطلا شطح اسمحوا لي اسمع تسمع سيسا تنميرتي ميرسي بوكو ميتساورو صعب تنمير سلام سولي دانسو القهوة تنير افيك بليزير كمل الفولي صح تنميرتي كسمير صح ميرسي بوكو